denge gel, denge Kurdistan'ı. شنوندگان چنل رادیو دنگه گلدن باشگودارن هجا ایلو یکم مجدار 2025 شمیل بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چین داویا روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویا یک مجدار برخودان کوبانه هیویدا گلان تکیلدار یک مجدار روژا کوبانه یا جهان تفگراجین آزاد تیجا DPP دم پارتو اینسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک داخویانی دان DPP داخویانی خود دست شانکر کو یک مجدار روژا کوبانه یا جهان کو بوی سمبول اراده یا جیان آزاد و برخودان هفپار آگلان به مابسته ام جاره کدیم برخودان 100 سال سلاف دکن و تیوی جانگوری کو مهر خوال دیرو که قسم به منت و برزداری ببیرتینن تیجای داخویانی خود دیار کر کو پیشنگی آجنه و تکوش ندیج دایش هاتی آوا کرن او وها داوی کر اف برخودان دهمان دمده بو وگوهرین او خو پاراسنه که برخودیر جوا که نرخین دموکراتیک آزادی جنان و همین هیمنن اکولوژی جی جنو و آوا کریا هم رزگار کنا کوبانه هم شورش جن جیان آزادی لسر و دا بنگه وکه دیاری هات پیشکش کرن همو جنن جیهان گلن جیهان بو پارچه که وی که خدانا آزادی جنن ام جی ایرو رزگار کردن کوبانه و جنو و آواکنا روجاوا بنرخین جنان الهام دیگرن وکی جن به هیزا خواه به اراده خواه و بریخستین کرنا خواه خواه سر به تیبدی برپرسیاری خواه دیرو که بجیه تینن و آواکنا جواکا دموکراتیک هر دم دومینن ببونه روژه دم پارتی و پیامیدا ام سالبگرا 11 سرکفتنا کوبانه یا مروانی کو به پیشنگتی اجنان لدیجی داعش لبا کروشات سوریه هات به دست خستن سلاف دکن دوی سردما دیروکی ده انجام انگران انجواکی انشرین کو ناوین داوان روشلاتا ناوینه جاره کدین گرینگی آجیانا یا بانگ آشتو جواکا دموکراتیک رئیسدار عبدالله اوجالا نشانده ده ام شورشا کوبانه یا کوته ده گل به باوری او هفگیرتن چارنوسا خواه نویسان برای پاراdigmای آشتو جواکا دموکراتیک کو جالی رئیسدار عبدالله اوجالا و حتی پیش خستن سلاف دکن ام بریارداری خواه جبو پیش خستن و پاراسنا و تیگیشتنا شورشگری دوباره دکم یک مجدار روژا کوبانه یا جهان لهمو گلن جهان به تیبتی لگلن کرد پیروز به این سیاتیفا یکیتیا دموکراتیک داخویانی خود یک مجدار روژا کوبانه یا جهان پیروز کرد و دیار کرد که کوبانه سرکفتنا گلان باوری او جیانه بوان هست و نیرینان ام جاردن ره آزادی کو 11 سال بری دیجی اریشن داعش هوو لدورا کوبانه کوم بو برزداری سلاف دکن و یک مجدار روژا کوبانه یا جهان پیروز دکن مزگین خلیل گوت یک مجدار روژا یک بونان تویه و بونه جگیره هفسرو که مرساره و برا کانتونا فرات مزگین خلیل جان خیر آخوی مزگین خلیل برخودان کوبانه مینا برخودان استالینگراد پناسه کرو گوت دماچه این داعشی به حیثان ایریش موسول شنگال و رقای کر خیال دکرن کو ده به حیثان کوبانه جی کنترول بکن لی به برخودان آشروانن یه پگه و یه پجه به مورال و فدکاریه او خون تک چون مزگین دازانن کو به برخودان شروان او به هفگرتنا گلان خون او هیوین داعش تک چویه او گود داعش دخواست کوبانه داگیر بکه اردوان جده گود کوبانه هاکت ها ده بکه ری برا پوجو کوبانه بانگا سفربری کر لسروی که جوانین هر چار پارچین کردستان پیشمرگه گریلا او جوانین انترناسیونالیست دان کوبانه او بشاری برخودانه دیروکی بون هیک مجدار بنگه هره نتوی دموکراتیک و هفگرتنا گلان نشان دا گل همو آلین کردستان به یک هلوسی رابو و دایش اشکاندن هر کودچه افره جنوب زندی دبه جگیر هفسرو که مسئله ببرا کانتونا فرات مزگین خلیل داویا خافتنا خود دبیجه ام شوبتارن ریا شهیدان بن تا خیالین این آزادی و هفگرتنه میسوگر بکن
YPJ şehadeta Arîn Serhat ragihan fermandariya giştiya yekiniya parasına jin YPJ bi daxuyaneke nivîskî şehadeta şervanê xwe Arîn Serhat binastav Bahar Ûr ragihan. Daxuyanî wiha ye Bahar Ûr binastav Arîn Serhat li bajarê Erzurumê çavên xwe li jiyanê vekiriye. Ew di nava çanda xoya resen û kevrar de mezin bû û fêrî jiyanê bûye. Di dema ku bavê hevriya me Arîn xebatên şoreşê dida meşandin ji hêla dewleta Tirka dagirker ve tê şehîd xistin. Herwa bi tevlîbûna birayê hevriya me Arîn rêzan rûken her ku çû bandorbûyîna hevrê Arîn çêbû û xwesteka wê ya tevlîbûna ji nava refên şoreşê re zêde bû. Li ser vê bingê di sala 2015 de berê xwe dide nava refên şoreşê azadî û biryara jiyanek azad dide. Li qadên Rojavayê welayet bi hemû hêz û potansiyala xwe kar û xebat meşand. Li her derê û di her demê de birhê şoreşkerî ji her tiştî re amade bû. Hevriya me Arîn bi dîtina xwe ya ji perwerdeyên birdozî û leşkerî re xwe bi şoreşê re dike yek. Em wek yekiniya parastina jin YPJ hevriyên xwe Arîn bi şehnazî, rêzdarî û bi nirxdayîneke mezin bibîrtînin. Ji malbata hevrê Arîn û tevaya gelê xwe re sersaxiyê dixwazin û soza tolhildan û pêkarna xeyalên tevayî şehîdan dubare dikin. Agahiyên nasnameyê şehîd Arîn Serhat wiha ye. Bahar ûn bi nasnav Arîn Serhat, navê dayîk Ferîde, navê bav Cebrahîl Sisiyê Maha çaradan 2024 şehit dikeve. Li Berlîn amadekariyan meşakülene ya heşte mijdarê berdewam dike. Hevserokya Kongreya Civaka Demokratîka Kurd Avrupayê KCDK Zübeyde Zümrüt Kut di 27 Sibatê de rêbera bank girdi. Banka Aştî û Civaka Demokratîk de diyar kir ku divê pirsgirêka Kurd li ser zemîna hukukî demokratîk were çareser kirin. Ji bo pêşketina aştî û demokrasî li girava İmralê hewldanek mezin heye. Em weke gelê Kurd ên li diasporayê dijîn zimanê xwe diparêzin û xwedî têkoşîna xwe derdikevin. Divê em ji bo azadiya rêbera çareseriya siyasiya pirsgirêka Kurd tê bikoşin li ber xwe bidin û xwe birêxistin bikin. Em ê serokê xwe azad bikin û li Ewropayê hevdû bibînin. Zübeyde Zümrüt di dawiya xaftina xwe de got ku vê em Kölnê de dengê xwe bigînin tevayî cîhanê û banga tevlîbûna meşê li herkesî kir. Gavên Birêz Öcalan davêje di berdewamiya her çar parçeyên Kurdistanê de ye. Ev pêngava dîrokiya tevger azadiya Kurd de mamoste û nivîskarên Silêmaniyê ji ajansê re axivîn û gotin lê tevî daxwaz û bangên Kurdan dijminan bawer nedikir ku milyona Kurd li ser xaka xwe ziman û çandê xwe bikaribin. Kar bikin. Ji ber ku heya niha dewleta Tirk divê pêvajoya aştiyê de tigaveyek navêtiye. Birêz Öcalan xwedî îdeolojiyek taybet de pêngavên di berjewendiyê netewî de avêtiye û dikeve xizmeta her çarbaşên Kurdistanê. Ji ber ku li gorî nirxandinan dewleta Tirk aştî dixwaze û dîroka Tirkiye ji dijminahiya Kurdan tîjiye. Eger Tirkiye mafê Kurdan nas bike û pêngavên cîtî bavêje wê demê aştî mîsoger dibe. Tahir Herî Dawî dibêje ku Kurd li herêmê gelek kevnarin û xwedî dîrokên bi neteweyên din re jiyankirîne ya ku niha divê qonaxê de girîng yekîtiya Kurdan lewma divê bê cudahî em daxwaza rizgarkirina xaka Kurdistanê bikin. Aynur Epli piştî 30 salan hat berdan. Aynur Epli ya ku 30 sal di girtîgehê de dihate girtin ji girtika jirana Şakraniya İzmirê hat berdan. Girtiya nexweş Aynur Epli ku 30 salê girtî bû berdana wê dihat taloqkirin duh ji girtika Şakranê hat berdan. Aynur Epli li ber girtîgehê ji hêla endam û rêveberên Dem Partî û Aliya û Komeliya Piştevanî ya malbatê girtî Ege Tuay derve bi kulîlkan hat pêşwazî kirin. Aynur Epli li ber girtîgehê axivî û diyar kir ku ji ber girtiyên ku di girtîgehê de tên girtin ew xemgîn e û balkişan ser pêvajî û berxwedanê. Aynur Epli di sala 1995 de li Îdirê bi sujdariya endamtiya rêxistinê cezayê müebbetê lê hate birîn. Di girtîgehê de bi nexweşiyên giran ên weke Timurê Mejiyê re li ber xwe da. Aynur Epli di sala 2024 de di qada karikatürê ya mafê mirovan neteweyî de layık xelete hat dîtin. Li taxa Şeyx Mexsûdî Helebê jî pêşwaziya girtiyeke azadiyê hebû. Mihemed Remzî Mamo
Piştî 30 salan ji girtîgehê dewleta Tirkiye dagirker hat berdan û gihîşt taxa Şêx Mesûd Helebê. Di saetê nêvarê de xelkê taxên Şêx Mesûd Eşrefî ew bi coşeke mezin pêşwazî kirin. Roav avrîn di vê pêşwazîkirinê de axivî û silavên girtiyên girtîgehên dewleta Tirk ji xelkê herêmê re pêşkêş kir. Avrîn soza xwe ya girêdana bi nirxê şoreşê û temamkirina têkoşînê re dubare kir. Endamı Büroya Siyasiya Yeneke Sadi Ahmet Pîre derbarê hevdîtinên di navbera Yeneke û PDK de axivî. Sadi Ahmet Pîre diyar kir ku ew avakirina hikûmeta nû û desteya serokatiya parlamentoyê ji hev cuda nakin. Ahmet Pîre got eger heya niha PDK ji bo pêkarîna hikûmetê bê partiya me xwedî biryardariyekê wê pêk bên baniye. Baweriya PDK bi şîrîkatiyeke rast nîne û naxwaze li hevkirineke cidî bi Yeneke re bike. Sadi Ahmet Pîre daxuya kirin ku pirsgirêk di navbera her du aliyan de hene. Lê ne divê astê dane ku bi besedema dubarekirina hilbijartina Parlamento Herêma Kurdistanê. Hêjayî bîrxistine hilbijartina Parlamento Herêma Kurdistanê di bîstê cotmeya 2024 de pêk hatin. Tevî salek di ser hilbijartinê re derbas bûye hikûmet nû nehatiye avakirin. Ji bo avakirina kabîneya nû heya nahiyêneke PDK 12 caran hev civiyan. Lê her du aliyan ji ber sedemên cuda li ser mijarên hevbeş li hev nekirin. Ev yek beriya hilbijartinên Parlamena Iraqê aloziya siyasiya li Herêmê Kurdistanê kurtir dike. Di cotmehê de 202 kes hatin kuştin. Di cotmehê de li herêmên dibin kontrola hikûmeta Veguheza Sûriyê û herêmên ji aliyê dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê ve hatine dagirkirin 202 kes hatine kuştin. Di nava kuştiyan de 11 jin û 9 zarok hene hîn jî bi awayên bi guman hatine kuştin. Bu yerên kuştina li Şam û gundewarên wê Heleb, Dara, Homs, İdlib, Dêra Zor, Süwêda, Laskiye û Rûdanê. Li Efrîn, Hema, Homs, Laskiye, Süwêda û hin deverên din ên Sûriye di cotmeha de 17 kes hatine revandin. Akubeta hin revandiyan nayizanî. Donald Trump û serokê Çînê Xi Jinping li hev civiyan. Lûtkeya hevkariya aboriya Asya Pasîfikê li bajarê Koreya Başûr Busanê li hev civiya. Di lûtkeyê de yek ji mijarên herî zêde dihat merakkirin hevdîtina serokê Amerîkayê Donald Trump û serokê Çînê Xi Jinping bû. Trump û Jinping di çarçoveya lûtkeyê li beşberî kamerayan hatin cem hev bişre heyetên her du welatan ji çepemeniyê re girtî li hev civiyan. Hat ragihandin ku her du alî li ser kêmkirina baçên gumrûkê li hev kirin. Amerîka baça li ser Çînê daxist û Çîn jî wê gerîna berhemên çandiniyê yên Amerîka zêde bike. Her wiha wê baçên li ser alevên Amerîkayê hatibûn ragihandin rawastîne. Çînê biryarên xwe yên li ser îhracata maddeyên girîn û kêm tên paydakirin ji bo saleke rawastan. Her wiha eşkere kir ku ew ê di mijara kontrolkirina maddeyên fentanîl de bêhtir hevkariyê bike. Her çendî nakokî di navbera aliyan de hebe jî eşkerekirin ku wan li ser giringiya têkiliyên dostane û hevkariyê de ne. Hevdîtina di navbera her du lîderan de weke gaveke ber bi nermkirina têkiliyan hate nirxandin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ev hevdîtin wekî serfiraziyeke mezin penase kir. Beriya niha serokê berê Amerîkayê Joe Biden di mijara 2024 de li Perûyê li gel serokê Çînê Xi Jinping civiya bû. Divê hevdîtinê de li ser mijarên wekî ragihandina leşkerî têkoşîna li dijî narkotîkê û îstixbarata çêkirî gotûbêj kiribûn. Belê gotan jemen çê nîrû pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.